tau lotu ko hiva mo I fi ko nau I au loto langi mo loto hevani ko whaka haanga o fia o whaka whetai mo hakai lang tau ko hui ko tai malia e mo ui I ngahi tāpua ki ofa ai awhiona I pō whakakoloa ko eni whakatahataha mai ai ngahi iwi ngahi kolisi ko nau teu ke whai ai ngā ue mau inga ko eni I ngai aho ko eni e tonu ko lawa hano ka mata ia ane pō pe I he pō ni o kuai pe hano polo kalama ka koe maulo tua e o tua ka kai ke kau halau maali e ke mau mau halau maali e fia halau maali e whakahiki halau maali e whakawheta ia ka te mau ngoi pe he pō koe ni o kai ke tau ai whai whatongia o mau whai ki he awhiona mau whakamalo kou hi me lau maali e lelei e tahine whakalang o e pōni Honorable Lady si Atu ki Moana Vaea ko ane fuaki ene mo ui mo no ngahi talenit ke a ko ia tau tupu e whanua kawai ai mahu inga ia I he iwi pe a mo hiwa ko tāpua whakahewani ai o tua ki ene whanau ko ia he pōkoen Polo kalama ko whakatutu mo teu he komiti mau loto atu e o tua tuku ke mau fia ai ia whakahai ai ngahi taleniti ko ke whaki mai whanau wifi ko eni I kei lang ia ai huafa mao ni one a whione whai whatongia o mau whai kau mua he kau whakamau kau mua he teknau tō nau tatake e pō ko eni ke hiri anga e pō ko ni ko whakawhetai pe me whakamalo mau ai melino ko tau mua ia o taweinga ko whotu ke whai ka e tūli fua ko whai whatongia e tau ko ni ka ko melino mo ni ko mau ko e sisu ka ko mau ko toa ia mau kole ko toa ngai malawin ko whapeo sisu kalais ko mau whakamo ui amen Pamalo ki kulia ko Kristus abate ya kata doi ya pina kita o ya bonito ai kemani goni ki hufanga te kata to ya kata pa tu ki fa fa ngana ni o bon ni sian ki Moana Vaea te ya hobi Whakawa pēni ki kaupuri ako te whoki ki kauwhamao o e pōni whakawa whoki ngahi mātua ia mo ngahi whakapu tō pia whakatapu atu me e whareni ka tāke motuani ki o atu e ki rea taritari nou pē e tau kātua ngā musika festival o e tau koe ni Kou te mo tuko sa ska fa malo ki o tua I he whakahauko ai ngā whakaukau ko toa pē ai ki komiti ka ma ai komiti palasa ai ngā kolisi I he whakahauko e whe auhini te mo e ish palasan ko kamata mea ne pō pa pē whoki a pōni pe tau whaos ki a pōngpongi kou talamono atu ka kumotoro whawhamilani e ki kaupure ako pē ki kautau I whanau mo motor ko to pe I he ope bo me mai ki he internet ya mo nga fetu ka ki he kau polokalama e ahon ko ahon no noa e kau polokalama festival musika nga he palasa I tau ko ni hange we na ula ve te ne afi ko kau I fi
Ia tau koni na lahi apito na ngai whatongia. Lawa tau ngai whatongia, whakapureanga, ki o tau hau, tau whanofo, li whakalauni, lawa mo tau ngai whatongia, ko toa koe apa koe whakaosia ki eni. Ai whatongia koni, i he konga o ea ko. Ia kahiria te tau hoko lewa ki he proklama ako ki loki ako. Ko iau pehe ku whamalo ati ak mautolu, i o mou mea mai i he ponu. Ko pongpongi e tau whaosi ki ai, e tau festivalo i e poa pongpongi pe mo te whoake ai a ngahi pare o ka wikuna i e tau whiau i koe i e ne keiki u te whakaloloa o tata lele i mautolo hangi koe na ulawe ki ai ane a whi koe tau mua e polo kalamani koe teke a tareniti musika o e whanau uruaki ia ua te hoko e musika koe whakamerino anga ia e tau whanau mo ngahi apiako kotoa pe pe koe tolu ki tau ngau e whakataha Unity in Diversity whakauwhoofa ia pe kuma ua e iwi lahi ki ngau e koe ia koe ko tala mono atu i he poni whawhangilang ka maak mautol ko toa pe mo mea mai ki tau whakakato a e proklama e poko ni tua a whatu Maro, ko tuite kuo mau mai tau ka wifi fikaloangi ko tau ki polo kalama ko e poni teu ki lave no no pe ki ai ka hiri be fa ha ko ni ko ton ke kamata reva e he kulupu uluaki ifi fika uluaki te nau Frau ke nau tolu ai test piece pe koe whasi tūtō ni hange pe koe ane pōna e whai e kulupu ua ai koe kulupu uluaki te nau test piece nau tolu i he pōni koe kulupu hono ua te nau himi nau tolu mō maas koe ia koe test piece ai kulupu uluaki i he pōni koe nau whasi koe music for a festival pe koe lere ai kulupu koe ia kahiri ia pe toki hoko lewa e kulupu wa ki e nau himi ia a ki nau tolu pe moe nau maas ko ia i he Stacey he tainimi te tau tatare ai a himi kulupu fika uluaki koe ni ka wifi fika uluaki o e kulupu uluaki te nau whakahoko ato e nau test piece pe koe whasi tūtō ni e kulupu uluaki koe music for a festival sponsor nau tokoni music festival ngai palasa ngai korsi ki tauni famalola yani ki Ministry of Education and Training pe moi fale National Council Office Equipment OE ko main sponsor ya tau katonga o tauni Fisher Friendly Islands Shipping Agency kau taha waka o tumotuanga ofa Broadcom Broadcasting Boletio Valfitu Point 5 FMA Tonga Broadcasting Commission Avery Set Pemai TV Tonga Titi Cell Tonga Sabrina Chicken Milo Milo New IT Kawamatoto Simote Mokatri Pouliwaati Temo Paula Moimoi Kata-kata utari-tari mai ka wifi fika uluaki oi kulupu uluaki ka moe nau whasi tūtō ni Music for a Festival kore atu ke whanau kau ki whakalongolongo mua ka wifi mei mui a moe tau tolu whakawhaingofua i mai
kau whamau e pōni tau tok pas pe e lava ai e nau whasi Music for Festival. Katak whaifi ki sio mai peke kau whamau whaifi whamore more Fesi
kata pas-pasi mai ifi fika o luaki e grupo luaki kia mo e test piece Music for Festival whamalo atu ki he ifi fika o luaki koeni e grupo fika o luaki kia mo e fastu tūni pe koe contest piece koe Music for Festival koe fasi koeni koe whaui e tangata Britania ko Philip Spark pe hangi koe ia koe hingoa koe fasi Music for Festival nane whaau ia ki he festivalo hangi pe koe ia koe pōni Music for Festival tangata Britania koe ni ko Philip Spark koe lawa ia ka uifi ka laki whakafofa pite te unga whamalo e peke ngai mātua neo ngoi whea mo kake ekonomika kei lawa peke whakakato ngai te unga whakafofa i tau whanau tau ngahi kāinga koe na mei muri i he ope apape te mau text kia ki nau tolu i he YouTube live stream paula moi moi lātou tau sio whatape i pōni live mai pe i internet pe koe website ai e free set koe www.testbroadcasting.net log in to TV or radio koe website kia e free set www.testbroadcasting.net mamata whata mai pe mo tau kāinga koe i ope motor koe e ope kaka whiwhi motor e tau festival na hif marasa na kosi i ka oeni ka paupe ka ofa mai uaya a me pia se niki pe whai mamari e pe tohon mai ke tau whi au hi mana tui whoki koe tau tohon pe ke whanau koe komiti vai vai e ke ka se niki ia koe kore kore hope kare lagi ai au festival apa ini koe au takkan lele au ngangkai atau apa ini apa ki mabau hapai ewa ewa famalola ini radio broadcasting radio Harvit Point 5 FM tau live fatah pe mok tau tolu ki babau hapai mo ewa te whamana te pe tau polkaram tia pongpongi ngai ka wifi pe foki a tau tolu kotoa pe e tau whakaosi e tau polkarama kia pongpongi koe taimi wha ka wifi taimi wha tau whakataha katoa ke wafu wuna tau kakato kia e tau ka wifi he wha tau ke tau kakato pe kia e te tau laka mai rewa me he wafu ko wuna ki he holoni ke whakaosi kia e tau polkarama tau tatare mai koe kulupu whika ua eni ifi hono ua eni o e kulupu whika o luaki hange koe na u lawe kia ene po e ikai ki uto e whakaloloa mo mamata pegi o nau teunga kehe ane po teunga kehe po ni whaka ofu ofa moni tēnau te teunga kehe na toa pompong koe ngai whakamalo ke ngai mātua maa te teunga neonga tō lalo ekonomika u kei lawa pe i kai ki utoi talatoa he ngoe e ka uifi mo si mea i pe moto ui pe koe ifi fika ua ni o e grupu uluaki whamalo ke tau kau sponsors Ministry of Education and Training the Moefale National Council Office Equipment OE koe tau main sponsor ai e tau katoanga Friendly Islands Shipping Agency koe koe FISA
kau tahawaka o tumotu wanga ofa na wanga ofa o whawharau mai tau kau iwi ko ni me wabau Broadcom Broadcasting mo valfitu poinima FM Tonga Broadcasting Commission ai ko AFZ pe mo TV Tonga TTCL Tonga Sabrina Chicken Vilo Vilo Kaua Matoto pe mo New IT Simote pe mo Katri Polvati Queen Salote Memorial Hall kataka patau paspasi mai faifi pe mo kauifi hono ua i he kulupu ulu aki Mani Maha te teunga I he contest piece Music for a Festival Ko fasitu tuonia ai kulupu ulu aki Music for a Festival Ko whauia tangata Britania Philip Spark Te kau whai fi whakaongongo pe ki he ofisa toki whailonga mai pe ofisa ke kei apu ke moa iyo koe tau whea ui kua pongpongi Koe ka wifi kotoa koe ni e hiwa Te nau taki miniti e tahanima a pongpongi Entertainment Koe katape me ka matake os Koe ia koe pongpongi Koe ahalelea mai family Taki mai whanau Ke tau poupou ki entertainment a pongpongi Aia e ulaka mata mai he ka wifi e te maulaka mai me he wafkonguna O toka mata pe tau whea au hihen he fitu Ka te maulaka mai maudol me wafko una I he taimi hawhi anima Whamanata tu ki he Kulupua ka pau teke ke o mai ho mo himi mo mo masi Kulupua Ngai ka wifi kwen he kulupua Ka pau teke o mai ho mohimi mo e maasi Tuku mai lewa he tainimi Oktoe pe ka wifi e taha he kulupu koe ni Ka hiri pe ni te pe ka wifi e taha Ka tau hoko lewa ke kulupu wa Malo whaifi Ka tati uki i whalolongo hifo
Mari mau tau te i paso si fa o sa tu ai kawifu no ua i he grupu ulo aki ma alahe mea kotoa i he nau fasitu tu nia ko Music for a Festival by Philip Spark ko tangata Britania ia nane fa o pe ki festivalo hange pe ko ia i he poni to pe tau ko i fe taha ko ni i he kulupo ko ni pe ka hiri pe ia te tau hoko atlewa ki he kulupo hono ua pe mo nau himi firi pe mo fasi masi firi ko ia mo tol ko ne ngai ka wifi kulupo wa ka pau te ke au tak mai ho himi mo masi pe a o mai mo he tai nimi to pe i fe taha i he kulupo ko ni pa tau hoko atlewa ki kulupo hono ua o kwa e ka wifi nima i he kulupo hono ua i he lolo tonga ni fuki utau lo tonga live pe mo e kau taha tolu lo tonga live pe online e tau kātoanga i he Broadcom Broadcasting wal fitu poinenima FM pe mo e YouTube live stream paula mo e lato pe mo e A3Z website ko e tap.tonga.testpodcasting.net log in back to TV or radio ko e ngahi kau taha ke he tolu o nau whaka ua te tau kātoa ngā kia ki nau tolu ko ki nau lawa mai mei ati hapai mawa niua mo niua o e ua ia pehe ki mōni whoki kata kere mo tolu kai mo toa pe i he interneti mo mea mai i he ki tau kātoa ngā Música Festival o África Anima País Palasa de la Croacia. Wada be formalo ke tau kau sponsors i he tokoni ka foki ai pe mo e formalo ke police commissioner pe mo ne ka nga we potunga we polisi talo de fito pe ki he tale gita pe mo e ifia ka polisi tokoni mai i ta ko to pe hange pe ko e tau ni ke fotu tu ai ngahi mea no kotoa pe he tau festival kata ke ngai ka wifi ko i he grupu hono wa ka pau te kia tate mai o himi mo e masi ko e ui whakao sen ka mo tolu mai mo e himi te mo masi ko e kulupu whakao sen i he kulupu uluaki ka ui whakao sen i he kulupu uluaki ka hiri pe te tau hoko leo ki he kulupu ua mamalo e pe ke tau ka sponsors Ministry for Education and Training te mo e Fale National Council Office Equipment OE the main sponsor ia tau festival o ia tau ni Fisher Friendly Island Shipping Agency kau tahawaka o tumotua ngā ofa hange pe koe ko nau hingoa na nau whakafolau mai tau ka uifi koe ni me wawau
Broadcom Broadcasting pe moe Walufitu Poini Nima FM Tonga Broadcasting Commission A Free Set pe moe TV Tonga TDCL Tonga Sabrina Chicken Vilo Vilo Kawa Matoto pe moe New IT Simote Mokatri Porivati pe moe Queen Salote Memorial Hall Paula Moi Moi pa pehe ke Potungawe Policy ko e ngai kau tā media ko nau e pōni hangi koe nau lawe atu nai kore ngai peke nau mai hiu koe ka se nitia whakamata e peka ki nau tole uhinga pa nau loto lere wale loto lere o mai kata kata upasa si mai whai fi pia mo ifi fika tolu e kulupulu aki Malo, angi koe nau lawe kene nai, katoa ngahi ka wifi koe ne hiwa, koe te unga iau nau taki ua, taki tolo. Neongo e whi amo kake ngahi mātua, wha malo lai ke ngahi mātua, ma e te unga, a wofa. Toi tō atu moe nau wifi. Kai ke, pe taratu pe koe ke ngahi miti a koe ni, koe ke hase niti a koe miti. Na wanga ofa rewa o live tai totongi pe e pōni mua pōngpōng. Ane pō ka ke nau asi mai, koe pōni nau asi mai rewa. Mua pōngpōng. Koe ke hase niti a komiti. Koe tau pōpōu e ke tare niti o tau whānau. E tau whānau. Ka uifu au sieni, kulpulu aki, moe Music for a Festival. Fastutoni e koe contest piece. Whawana ton peke tau programa o pongpongi e to ia e fusteis lahi ia mahalo e ritu o ua pehe a pongpongi ko ifi kotoa pe ia e ne meni te tahnima a pongpongi ia Ona me whamaro ki e kautaha kaupuri ako i tui mo popo mai ki kawenga o ni popo e ki komiti ko ni e ko kawenga o ki komiti ni ko e tokoni e kare ni te tau whanau ange pe koe tau soki ai e katoa mai ia taimi te nau hoko te nau ako e musika nere i whakalukufu e pehia ki tonga Malo faifi.
Fasi Tutoni with Contest Peace Music Festival. Whamalola hatu ki he whaiwhi. Pehe ki he ngahi mātua i he teu rei whakawhofa mea hono kotoa i he whiawhini. Sio mai e tau ngahi kau mea me he interneti e he whakawhofa e tau te unga mo e maari e tau wifi. Te tau hoko atueni ko e kau i whakaosia i he kulupu luaki i he nau tespis te tau hoko atu ki he kau wifi i he kulupu hono ua pea mo e nau himi whiri pea mo e nau maasi whiri ua e kau wifi ai e nima ai te nau lak whakahoko atu e nau himi pea ka hiri a pa nau tok whakaosi a kirewa e nau maasi tau wawe pita tato he pōni wane pōna tau hongo fulu pōni a malu tau ve hiva pe ko ia ku wata e whamalo ke tau kau sponsor ki he
mo tolu kona i he ope ko manaki ke mo waya i mai ho mo sponsor pompong ke kai mi pe me he poni ka au ho la pe o waya i mahanga hi mea ko Ministry of Education and Training the Moifale National Council pe ki office equipment OE ko main sponsor ya e tau festival ki he tau ni Pamaladu ki Fisher Friendly Islands Shipping Agency kau taha pau mo malu na nau whakawholao mai e tau kau wifi mei wawao Pamaladu ki Fisher Friendly Island Shipping Agency Broadcom Broadcasting Wal 7.5 lotonga live ya tai nimi kia ki motolu ka ke lava mai pia mo tau ngahi whanua kau ngā api hapai, wawau, ewa, moyongoniwa Tonga Broadcasting Commission AFRISET, Tama TV Tonga Titisel Tonga Sabrina Chicken Vilo Vilo Kaua Matoto, Pemo New IT Simote, Pemo Katri Polivaati, Pemo Queen Salote Memorial Hall Ihe o mai ai tatong maa au pito ihe tau ngau ya ki ai fu holo ko ni ihe ta o ne fa malo ai ta Simote pa mo Katri ihe tatong i maa ko ya pe fo ki Paula moi ne tu ko ta dolu YouTube live stream pe ki police commissioner pa mo tau potunga o polisi ko ngala hene na ngawe Toni ke whakahoko lele o tau ngai whatongia i he pōko ni. Ko i whiwhika o raki eni, i he kulupu hono ua. Te nau whakahoko atu e nau himi, whiri. Te anau mo e nau masi, whiri. Watu whaku mai whakamalo ke kau taha kau pule ako i sea mo kau taha kau pule ako i o mo angarerei tau ngau e maofi au pito i he tau mua kone ki komiti ke teke a tareniti musika tau whanau pea ke hoko e musika koe whakamerino anga ia koe whanau ako i he ngai korisi pea koe tolu koe unity in diversity mata rere e tau kehe koe tau entertainment a pongpongi te tau kehe tau toi ui fika te tau ngau e a kirewa hingo a ngai konsi Pasi mai ifi fika raki e klupu wa angi koe nau lawe gane nai koe te ungai koe maat ka toa ngai ka wifi whamalo ke ngai matua ke i mau hase niti ke whakakakatoa ke ngai whatongia ngai toko ni mei muri mo mea mai beke te ungai whanau mana si whakamo ua halope mātua ke maha ngai ko ngatu pen fo o katak pe whaifi o taritari mai begi he ofisa katak whaifi koe nau himi, koe deep harmony. Koe e whaifi. Koe himia e whakahoko atu e he iwhiwhi kauraki koe no e kulupu hono ua.
with deep harmony. Pea ke tau whanau, i he tau pōpō mai, ki he tau whea auhi, pea mai tau festivalo i he tau koe ni. Koe musika whoki koe fu moana waware ia. Pea koe ifi palasa koe ki konga pe ia, oi musika. Kamalo pe ke tau pau sponsor, ngai koe nau lawe ke ane nai, pe ki komiti ni uke kase niti, koe kore pe kak mautolu, ke mau kau mai, ki tau hanga o whakakakato i ngahi whatongia, ka moi tau mua ki kau. Ki komiti koe ni. Ki Ministry for Education and Training, ta moi whare National Council Office Equipment, OE, me main sponsor ia, tau whea au hi. Friendly Island Shipping Agency, pekoi fisa, kau taha o tu motuanga o wha, kau taha waka. Broadcom Broadcasting, le tio wal fitu poi nima, lo tonga live ia tai nimi. Peke Tonga Broadcasting Commission, Free Set, Pama TV Tonga, TTCL Tonga, Sabrina Chicken Wilo Wilo, Pemokawa, Meniu IT.
mai. Ifi fika o loa ki ia. Te mo himi whakalau maari e. Ko deep harmony. Ko whotutu e tangata ko Peter Mauta. Ko nau masi. Fas masi ki he whiawhini ko Black Tyke. Whao e tangata ko J.A. Greenwood.
Kata pas pasi mai ifi hono ua. I kulupu hono ua. Ka mo nau masi ka black type. A J.A. Greenwood. Ka malola he atu ka ifi. Ma alahi te unga. Toi ma alahi mo ifi. Todo atu. Koe tau ka ifi ka ni hongofulu, hiwa. Maalahi te unga, toe maalahi mo ifi. Fihi au pito ia ki hango whamao. Pamalo atu ngai matua. Neo ngai kai ki hase ni ti, whakafu ofa pe te unga e whanau. E mahulu hake, maari e mo nau ifi. Kulupe hono ua, mo nau himi, te mo maasi. Malolai fukeni ke foi tokotolo koe ni una live e tau polo kalama e vea fin neo pe foke toki frama fola mai ka koe ki hangi koe live koe wata frama alo ki he Broadcom Broadcasting wal fitu poi ni nima i he tau whanonga tatau e mo tau mai ka inga uka ke nau lawa mai he bomu i tokataku hapai wawa ewa nau whanau mai teo nau tō. Kau kiai pia mo e pala mo noi nā tū me YouTube live stream. Pia mo e website ai AfriZ ko e tap.com/broadcasting.net. Login ping e TV o radio. Ko e mo e whitoto mo e Fumfamaro Mahoma Noto Kajasenitia Kajasenitia Kajafara Wito Investigatore Malo Auto Wana Araboto Kapag Mali Bebe Alepo Kepaton Ikato Fasa Miniti Kanima Koilai Mali Miniti Kanima Opo Aifi Kotobe Mamalo Abeki Ministry of Education and Training and my father National Council the Evoke Office Equipment by OE to the main sponsor the Festival of Kauni Kautahawaka Friendly Island Shipping Agency the Visa Kautahawaka na ofa mo yan na umay tau kawifi me lava aki hatotong i whakawhia maari e mon. Te heki he Broadcom Broadcasting te mai malfiti po nima Tonga Broadcasting Commission AfriZ mai TV Tonga TTCL Tonga Sabrina Chicken Willow Willow Kaua Matoto te mai New IT Si mote te mo Katri Bolivaati te mo Queen Salote Memorial Hall i he totongi maa o wau nake nau tuku mai ke ki komiti ko ini. Pala moi moi pe mo YouTube live stream pe pehe foki e Police Commissioner pe a mo e tare kita mo ula me putunga polisi i he ngau e lahe ko inu nau whakahoko fotutu e tau katoa ma whamalo foken kia Sarote pe a mo e kofi mawhana me sanuisi malo apit whaka Kamalo ke kau kore ako tali ngai whatangi a komiti ko ifi hono ua ni i he kulupu hono ua te nau ifi iatu e nau mas te nau kamata i he nau himi ko holy 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 ko whauia a John Bakas na te nau tok whakaosi aki e nau masi ko Death of Glory a RP Hall hangi koe nau lau kia nei koe maa te te unga whakawofa
Kau tari mai. Kau ifi o noua, I he grupo noua. Moe nauhimi, holy, holy, holy. Ke whaiwhi o ki wakai mai ke ofisa ke mau e ka wha mau ba toke kamata.
holy, holy, holy. Ko himi ia ai kawifi fikaua koeni e grupo noa. Tau tiu atuen ke nau March Death or Glory Fasia RB Hall. Paspasi mai ifi fikaua. Malo. Hangi bewe na ulang kene nai. Ma alahi te unga. Primari e mo ifi. Fasmasia ko Death or Glory. Fatonga e eula koe. Mate te koe koloria.
Mate pe ki he gloria. Death or glory. Masia koe na nau toki whakahoko atu. I whiwhika uaia, i kulupu hono ua. Toi pe tau iwhi tolu, wawe au pita. Toi pe tau iwhi tolu. Whamana toi pe tau porkalama kia pongpongi. Tem te tau pe te tau toi i hene a pongpongi. Kamu lawat modol ki hala tau wha pongpongi. Laine hawhi anima, e laka mai e kau iwhi. Katoa tau kau iwhi. Te nau laka mai me he wafko kuna, e hawhi anima. Ta kamata tau porkalama hene fitu a pongpong ia. Wha mao bobo ai e tau ngau e kotoa pe, e tau musika festival o koene ngā if palasa, e tau koene. E tau porkalama e ke pongpong ia. Ki whakamalo ia tau i pe whoke kau sponsor. Mo e tau kāinga tonga kotoa pe, mo tau ngai kau mea, me he o pe, i he internet, mo lawa mamata mai, whataha mo kumau dolu, ki e tau festival o whai he pōko ini. Whamalo e pe ke Ministry for Education and Training, te mo e Whare National Council. Whamalo ki he Office Equipment, OE, ko e main sponsor ia e tau kātoanga i he tau ni. Kautaha waka, Fisher, Friendly Island Shipping Agency, Kautaha waka Pau mo malu. Ai whanua otumotua ngā wha, ngau tokoni mai no whakawhalau mai tau kau iwhi mei wawau. Broadcom Broadcasting, o live, 105.5 FM. Tonga
Lloyd himi loe o Lloyd whakahoko atu ka wifi ko ni hono wha kulupu hono wa ka nau masi ka miti Malo, kita kata pas mai. Ifi hono wha ia, kulupu hono wa. Malo lai ate whaifi. Whamalo atu ke teunga whakaufofa. Malaha, mo ifi maari e koe ia. Te whakaufofa mo teunga. Ifi e kulupu hono wha. Ifi hono wha ia i kulupu hono wa. Nau whahoko atu e nau māsi koe miti. Toi pe taha pa tau whiunga lewa i e pōkoni. O te pe whamaratu ki ngahi kau i whi. Ko tui kua pongpongi, hongo fulo pongpongi kua osi hono fotu e Stacy Dioni Boani. E ata rewa ki a rihe solo. Taimi hongo fulo pongpongi, ka pawa ngahi ka wifi te nau fie rihe solo, ki he tau entertainment na pongpongi, ka hongo fulu, kua osi hono fotua e Stacy, ma wahe mai ki Moani heni. Whe mau ke mouto e fitu tak mai ki aula, ki o mou formation. Kea ngahi formation, ma mafa ka pongpongi, mo fitu tak mai ka aula he pōni ke fotutu ki ai, e tau teu ki a pongpongi ki a entertainment. Moha a moto e ngahi fie mau kehe pe ki a pongpongi.
ke tu tak me pe kaula e ho hiri to pe ta go fi ta pe ta u fe un ale va e poco ni o te pe fa malo ko ni ke ta u sponsor the Ministry of Education and Training the Moefale National Council for building communities of peace. Office equipment OE main sponsor ya Taupol Fisher Friendly Islands Shipping Agency kau tahawaka pau Momalu ai otuang alpha Broadcom Broadcasting Radio Halfit Point 5 Tonga Broadcasting Commission A-Freeset My TV Tonga Titisel Tonga Sabrina Chicken Vilo Vilo Kawa Matoto Pamay New IT Simote Pamay Country Bolivati May Queen Salote Memorial Hall Paula Moy Moy Latu Ye YouTube live stream Pia Moy Police Commissioner Pamay Potungawe Police Atonga Ye Teu Lahi Moy Tokoni Fahobo Ketau Festival o Etau Koini Tufafi Etape Tau Kainga I Eope Me Internet O Bongbong Te Tau Doi Hen Pe I program Whakaosia Tau Festival o Entertainment Time Te Tau Pe Ia Bongbong I Hall Whakamanato Kunsao Te Whakamanato Atu Ke Tau Kau Ifi Te Kaini Wha Te Tau Whakahai Ki He Wafu Kogona Kaini Wha Te Tau Whakahai I He Wafu Kogona Te Tau Waka Mai Miai Ki Holo Whakamanato Kunsao Te Te Hoko Ai Te Tau Tolo Kalama Te be Flamaro ke tau sponsors I tau katoanga music festival o I popo ini. E te fito ki motoro I tau kainga mei muri mo mamata mai I internet ki tau katoanga musika festival mo ngahi palasa ngahi aku kotoa I tonga.
malo tau firma ole wa whakalongolongo he tainimi toki ospe koe whasi apa e holo e whare o mou kaila malo kau iwi whakaosen kau iwi hononima i klupo noa amana ke nau i fi atu e nau himi koe deep harmony himi loa ni koe deep harmony whau e punake ko pita mota tau ki whakalongolongo hifo malo malo deep harmony himi ilo aya whahaukwatu e kawifi whikanima koe ni kawifi kaosi e grupo noa kanau masi old comrades fas ilo aya sin take hangi koe nau lawa kiane nai koe maala he te unga toe maala he mo maali e mo ifi malo
Mari, tau pas pasi mai. Ko ifi whakaosia, mo ki tango ki hobea. Ko ifi whakaosia, ko bononima, o e kulupu hono ua. Anga ulawe nai, whakaofo mo ni koe te unga. Toi mari e mo ifi. Whilau pega, lolo, wainga moko moko. Koe ngahi ngau e rei ko toa pe ko pau pe ki tau hau ke no whausi. Koe whausi ngai e tau ngau e ko no whini. Pea whanaka ko tau kongi, ngai pe koe whakau atu. Koe taporo hama e ngā mōtoni, nau se tau heni, te kamata pe whitu, matui ko kau i whi. Te tau whakahe whaki wafo nā i wha. Kato tau naka mai mai ai, te kamata pe taporo hama e Kokore hati ni he sea komiti Alfreda Liora kata ke wau mai whai a whamalo i tau lau i Fiafini ia kahiria kokore ke whakau Reverend Tondas Samate ki ni tuk whai tau tu mo i white ngau te te ki kamiki to ki whakasile ko hea whasoforo mao Ora que o whamarumara me mua i e tana whakato ne kamata ki e tau pōkalama. Whakamari koe ni ke o whai at mua a whamaro o whafofonga e komit na whotutu e ngāwe anga o e hefi afi koe ni. Ke whawhakalangilangi o e hefi afi ni leiti si atu ki mua na vaya ko whawhonga atu e whamaro loto honga moni me komiti. Ko mea hene e pōni ke whawhonga mai e haueiki o e whonua. Ae nei uhinga pe whameite ai tonga ko e whakalangilangi ka mo e whameite ki he hau kau mai e haueiki. Toki hake mai e loto whakaristiane o mahino ke te tautoru. O kai ke ngā tape tau whameite ke whahoi fua ki he whare e hau ka mai haueiki. Kau whaamfo ke whahoi fua ki loto tatau ki langi. Ai whameite o tau whai o ngā ea ke musika. Pea kou whamaro atu me te siat ki whare o haueiki. Pea pēwho ke potu ngā ea ko e whonua. Tōtou lawe a MC e pōni. Tokoni lahi a pito e ministāra o mai potu ngā ea ko. Ki ono whawhai a maari e, whapaama. Mo e tokoni o ngā ea mawina koe. Ngai ke whakaralaka a musika e tau whanua. Mea i oe ki makaina, o tō rā mai kai te mūri o tāna maari, a hiwa e tō māra o musika e tō māra. Ka tātou i tō mani te māu e tau kōko, e tau whanau, i māra māui o ngā whai. Oe o whamāra mai o te te kōtoro, oe ki ka māra kaina, tōru mātai whanau, mō tōru mātai mō mea mai e te whi, te tāpe tōru pūrā mai ki he whare koni. Ka te whoki a mō tōru mātai mō mea mai ki he reki o ngā mō me, mai mai. Tōru pē mō mea mai, mō whanau, mō māmata. Ko whakahou mai e ngā lahi nei whai, me tau whanau, mō te teu e ngā whaskoni. Mara ke polisi, mara ke mai tuku whekau koto a te reki tō rāwe ki e ka sponsana tō hata. Ka po whapufonga te whamaro ke te kuto. Thank you very much to our educators. Thank you for the continuous support and also the supply of music. Thank you to our friends from overseas for the compliments that you often give to our local musicians. O mea i moe ki moe kāinga, nā tolpo nā lava mai me muri ko nā tolpo nā o mai ai ngā he whasi ko tau whanau kia he pōni. Kia koe whamalo whaasi
Ko whaamba ke whamalo ke kau whai whi ka moe tau whanau ako. Ko ki nau tō leo nau lava o wholahi mai. Uwhangai whakatapu. E ngā au e whai e kau puna ke kono fufu pe ai maari e moe whekau he ngā tūnga whasi. Ko e ngā au e whai whi ka moe whanau i whi kono wholahi mai. A ngā whekau, moe nau, moe ngā maari e ko ia. Ke mō mea ki ai e ngā whasi unau tuku mai. Ko ia, whase whamalo ko ni ko kore atau to e whai mua ha pasi e whawhonga ke tau whia ka mai ngā ue e ko whia. Lewe whawhonga e tau atu. Ki mua pia whakaose tau ngā ue e pōni kōkole ke ka wifi mei wawao lahi ke ai mai ha tau himi te tok whai tau lotu malo. Leo tua, ma whakawhetai ati o awhio heni mo kumau tōlu i he pōko eni. Koe pōpe ni ai whakawhetai, malo sisu. O tali lotu ke te kumau tōlu he pōni, ma wau ki he fia, pia moe momona, o hiwa, pia moe ifi ko mau whanongo ki ai, me mau whanau ako. Mau amanaki pe le mali ia e tahine whawhakalangilangi leiti se atu ki moana le pehe ke kau whawhe ko toa pe ngahi mātua tau whanau kau whaiako kau ofisa melino kau whakamau kai umaa e mau kau wifi ko nau fuesia e ngau e lahi ngai pōko eni. Kawan mea te pue o tua. Ke me ite ai aloto langi. I whakahoi fua mau whai ke awhiona. Awe hao ki mau tolu ko mau ngai api tau taha he pōko eni. Mau ha mālolo lelei. Mau toi whakataha mai a pongpongina i he lau māli o e fia. Me whakawhetai. Pea mo hakai lang tau ki he awhiona. Whakafou i ho mau ngahi taleniti ko iwi. O whakatatau te whotutu ko whai he komiti. Whakalamaria na tula. Whakalamaria ho mau loto. Ko mea te pue o tua. Whahoi fua e mau mea ko toa peki he awhiona. Pea ko Ecclesia e ko Sisu Kleis o whaatua ko tamai whio mo lau maari maan oni. No fo ia. Tain whawhakalang langi, ma pika te mau tōn ko toa pe, whai pio tai ngata, he meni.
Good to see you again. Well done. Thank Matano motivo, casi fue la daña se le tira. También el tío, dia fai, la tarde, también,